Uba Pius Marwen, MLA bat MDC, jungkarani kor konstituensi, ulayo ban ajing Arab ke ukau, ya kisnong kibadan hai kitain border area, kibala syakta hakane ka kalam COVID-19. Lasami utu ukau, syakanyo tili kisnong, kibakan tu padu praspa aproplai tili kilongying, ya kabal IT, syakirang ba snong bat sekretari snong, jong kiti kikanyo tili kisnong, haka jingdan lang kinoy alam, jong ka UDP, kinoy alam jong man lang kisnong bat ki primary unit. Nakaya jonga makasih ngala pentip sekini ki snong bodar sini kumpa prateli ki snong rangkat bet kinong kaya lam jauh snong nah IT yak de kakau na kamta kilong yeng haman nak snong ki bahap ki prateli ki snong bosra maupun rajai alawareng sipur dilagau cintu sora IT ekni kikau sakinong ilam jauh snong bensam mar 10 kilo sinong yeng ila leslut ya barok kilong yeng ibadam apok snong bet nak leng jonga ngala IT saki bensam ya kani kakau te ngali ya kecing bet ya kecing jinjar kibangi kilamat si benai tam menta kila sisom hayeng fem jam hampam sakni ki than jungi kiba kibun hi kidei kinong bala te menta ki kam ki jam kimyo shu kisipun ki jingjar ki lawan hiru pen pau yang ba ladon pedeng kibun ba ki jinge te nakaliang jongaru te ngalas ngau kya sisa benjui nomor bun ki jinge ki jingjar nampak jungki te walam te kapabun ndrei nak le junga ngalai ai yak ni kau nak pa kilong yeng mar 10 kilo siye te kane ngan IT ha kinong ilam jo kisnong bat kisnong kin sampat ha kisnong jungki